nabafundisi bonke, nomama bonke, nosisi usande School egameni likaJesu umshayeli wegrupu. Amen. Nomphathi wohlelo bazalwane, igama lami uMandisa Mbatha. Bazalwane ngizenje ukuzobonga uNkulunkulu ngaphambi kwenu egameni likaJesu. Ubufakazi bazalwane, angikho lana ngilena uqweqwe lapho uNkulunkulu asangibeke khona. Ubufakazi bami ukuthi uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo umuntu akamshiyi. Ngengabalena ngikhumbula ngicela omunye umzalwane ethi ucela ukuthi ngiyomelela emndenini wakubo ngoba yena akekho useGoli bazalwane. Lo bufakazi nje ukuthi uqubuka manje sengihlezi lapha phansi ukuthi uma engicela bese ngiyahamba ngiyakhona ngiyomelela. Ngifike ngoLwesihlanu, uma ngifika ngoLwesihlanu ngifike ngikulizu ngishumayela emini, bese-ke ngihlala ngilinda inkonzo yantambama. Vele-ke iyona bazalwane zingena u-11 ziyaphuza ukungena iyona. Kodwa ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu bazalwane ukuthi zikhona iyona izigcwele indlu. Ngezwa ngendlela uJesu agxekwa ngayo, ngendlela okukhulunywa ngayo. Nje ngikhumbula ukuthi omunye umfundisi wayeshumayela wasekwa omunye owayehlezi phansi ekhuluma, shuthi angazi noma babengazi ukuthi khona umuntu osindisiwe lana. Bakhuluma begxeka insindiso. Omunye waze wathi kulokhu kuthiwa ibani ingcwele la, into engekho. Ngibuka ngendlela uSathane awayebasebenzisa ngayo abantu, bekhuluma konke abakuthandayo, besigxeka, behleka khona etendeni. Bazalwane, ngiyabona ngoJesu ngoba ngiyamazi uJesu ususephi, ngeke ngize ngimshiye. Kwababuhlungu abaphuma umntana kaNkulunkulu ukuthi ivangeli ulifihle ulicashise. Mangabe ubona ukuthi uyashayeka endleleni, mveze uJesu wakho, ngoba uma umveze uNkulunkulu uyakuthokoza. Bazalwane, ngakhuluma ngento eyodwa lapho bengikhona ewuqweqwe, ngakhuluma ngokuphenduka bazalwane. Ngokuphenduka asihambi nakho konke, asithathi konke, ngoba uNkulunkulu ufuna nje umuntu ebese inkambo yakho iqonde. Ngakhuluma ngokushumayela, ngashumayela bazalwane, ngakhuluma ngokuphenduka ukuthi solo nje siyashiya umntwana kaNkulunkulu, asikhonzi futhi lokhuza amakhosi amabili ngoba lithi uNkulunkulu uzolithandeni uzondekele. Bazalwane, ngendlela ngithanda kukhuluma, ngabona abazalwane bebaleka, makhuluma ngokuphenduka, babaleka, bashonalela, bangena endlini ngoba sasibuye singene endlini, sihambe siyocula, becule bangene baphinde baphume. Kodwa ngaleso sikhathi ngathi mina ngisanda kusukuma sebadedelile, bashumayela bonke, beshumayela isikhathi eside. Ngase sengisukuma ngoba ngeke ngivume ngoJesu ukuthi ahlekwe, ngibe ngikhona ngimelele uNkulunkulu. Ngathi mase sengikhuluma babaleka baphuma abazalwane, bangena lapha endlini bahlabelela into engapheli, bengafuni ukuphuma. Omunye umfundisi ubaba uBishop athi hayi buyani, uzame uzolalela imeseji kaNkulunkulu. Abantu bangafuni ukubuya, belokhu belapha. Ngathi belokhu behlezi lapha, belokhu beculile into engapheli, bengafuni ukubuya la. Ngiyabona ukuthi bayasha. Kwakhona izwi eliqubukayo ukuthi ungakhathazeki ngabo. Izwi elikhulume kini ilo lenza kwehlulela, so kwahlulelwa ngalo. Yazi ngahlulelwa injabulo, ngahlulelwa ukuthokoza, ngaze ngahleka enhlizweni yami. Ngihleka ukuthi yazi abayazi lento laba abantu abayenzayo. Kuyilokho bazalwane egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen.
inkosi sicela ukubakhoza asibonge ubufakazi egameni lenkosi uJesu.